Namhlanje ake ngithathe inhlamba yami ke ngiye lapha ePhimville laphana ngigibele uM1 gibela uM1 manje ngiyongena ngoChris Hani Road ngidabula laphana ngiyodlula laphana eBaragwana's Hospital ngidabula laphana phakathi kweBaragwana Hospital kanye nebara lapha ezone 6 ngiyadabula manje ngiqonde ngqo lapha ePhimville ngase Maponya Mall esigamekweni esenzekile laphana ngiyothuka nje inhlamba ngafika kade zinja. Uyabona lento eyenzeke lapha yana ePhimville ngasemaponya Mall kwenzeka inhlunu lapha yana nina ma owners ama taxis msunenu uma ngabe nisangana lana nivuthuka inkununu lana nidakwa nisangana ebese lamagolo lawa anisebenzelayo ahambe aye lapha yana phambi kwegate lasemaponya Mall ayo lokhuza laphana ayovimbela ama-Uber laphana avimbela ama-Uber bayajika babophela ama-Uber drivers ey'tulweni zama-Uber bayabashisa laphana bashisa iy'moto bashisa abantu msunyonyoko. Singomakanya sifuna ukunitshela-ke nina ama-taxi owners alapha ya elokhuzeni kwi-Chris Hani Road laphayana ukuthi niyasangana nina zinja niyathakwa nina msunu kusho thina singomakhanya asinesa futhi ngeke nisenze lutho sithi namagolo nje uyabona inhlunu leyanto inhlunu yegeja leyanto eniyenze lapha nina zinja inhlunu nje engenalebe futhi empty lamasimba enwenze lapha yana uyabona kunalesiphuqa sendoda enekhanda elikhulu engathi u10 pound wesando laphana abayishisele iquantum laphana iyaqhamuka iyasantuza umdido nembobo laphana izodabukela itaxi kunemphefumulo yama Uber drivers eshisiwe laphana lomsunwenja we-taxi owner uzodabukela itaxi yakhe uzokhalela itaxi yakhe uzuyasonga laphana usongela abantu uthi nicabanga ukuthi sekuzoba khona ukuthula-ke ngicabanga ukuthi sekuzoba msunuka nyoko wena nja gololensha ongenazwelo nenhliziyo embi msunwenja kusho thina singomakhanya sithi msunuka nyoko lenhlabathi lesiyayithela kulelo phalish lakho elingavuthiwe inja kusenze lutho ke futhi ke ngisho ungakhipha ezokugcina ngce inkabi ngithi kwayizona lezo nkabi msunyo nina kusho mina amasimba lento ebuya ikhuluma laphana wena nja kubek interviewer laphana uthi wena itaxi yakho ibiyini itaxi ene-insurance igololensha kunemphefumulo enishisile lapho ibiyini itaxi into i-inshorile kunemphefumulo enishise kanye nama-Uber lapho ePhimville amasimba lento eniyenza nitshelwa yithina singomakhanya sithi insizwa sithi apho ngeinsizwa zamatekisi ezihlonipha abantu insizwa zamatekisi ezihlonipha imboni yamatekisi enjengomavava sithi apho ngalezo insizwa lezo amasimba lele msunu lena evele isuke nje idala udlungunyane
udungunyane emateksini yazi ukuthi yona iyoyodwa nje edubulayo ihamba imisa ama-Uber drivers lana ibabamba inkunzi bashisa bebaphuca imoto imsunu yonke lento eniyenzayo kusho thina singomakanya sithi wayekeni lo masimba lawo lo mhlanzo emkhanqala eniyenza lapho ePimville ngasemaponyamoli sithi uyekeni lo mhlanzo loyo lo msipha womsunu enwenza lapho sithi awuphele nya singomakhanya ongakuzwa kahle lo wesikushoyo kade msunu kanyoko malebe.